Mnogi se začude kada čuju da se Kanban metoda može implementirati u Google Docsu. Zašto? Prema Kanban metodi zadaci se kreću postupcima od lijeva na desno. Poznati alati koji to podržavaju su na primjer Trello i Planner. Google Docs to ne može, ali njegove moćne tablice mogu nešto drugo. U ovom videu objašnjavamo Kanban metodu u Google Docsu. Najprije promijenite postavke u bez stranica. Otiđite na datoteka, postavljanje stranice, bez stranica i kliknite u redu. Kako biste dobili više prostora na papiru, ubacite jednu ćeliju u dokument i rastegnite je lijevo, desno i dolje. Potom u tu ćeliju ubacite novu tablicu s nekoliko redaka. Ubacite tekst u zaglavlje. Sad definirajmo cjeline to do, doing, done. Ubacimo nekoliko zadataka i rasporedimo ih u cjeline. Sad malo uljepšajmo našu Kanban ploču. Umjesto od lijeva prema desno, zadatke u Kanban Docsu pomičemo od gore prema dolje. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte, pišite nam ili ostavite komentar.